ですね、今日の動画は焼き鳥になります。皆さん、お疲れ様です。ल, अब पोल्दै जान्छौँ हामी है दोर्जी, ओके? ल, यो के हो दोर्जी? तोरी खावा भने के हो रे? चिकनको छाला छाला हैन? ओके. じゃあ、塩振っていきます。हामीले के गर्यो अहिले? नुन हाल्यौँ हैन त? दोर्जी को नामですか? トリムニです。トリムニहोइन नि, ताई? トリムネです。トリムニहोइन. ओके? छातीको मासु. あとですね、これは何ですか? けをछातीको मासु. No. 違います。チキンモモ。मोमो भने के हो? タイマス。タイゴマス、チキンのタイゴマス。いいですか? はい。ありがとうございます。素晴らしいね。OK。よきよ? सुँगुरको मासु. सुँगुरको मासु. बुट्टाबारा. सुँगुरको मासु हो. सुँगुरको मासु हो. हैन? चचीको मासु. हो. これも塩振っていきますね。はい。ね。美味しい焼き鳥ですからね。अब यो चाहिँ के हो त लो? टेबासाकी भने के हो? विङ्स. या. लो फेरि धन्यवादले के भन्छ र दोर्जी? आरिगातो गोजाइमास. ओके. आरिगातो गोजाइमास. ओके. वेलकमले के भन्छ रे? इरास्साइमासे. इरास्साइमासे. को नामですか? बोन्जिरीです. बोन्जिरी भनेको चाहिँ के हो त नेपालीमा थाहा छ? कुखुराको चाकです. चिकन डायमन्ड हो नि त? चाक होइन? चिकन डायमन्ड होइन त? चिकन डायमन्ड. त्यसपछि यो के हो दोर्जी? पाङ्ग्रालाई के भन्छ? सुनागिमो. यस, स्वरासी. दोर्जीलाई थाहा रहेछ ल. ओके. 塩振っていきますね。焼いていきましょう。じゃあ、今日の動画はですね、ここまでになります。はい、どうぞよろしくお願いします。